Hari ni aku nak review the Infinix Hot 65G yang dijual pada harga RM599. Dia merupakan satu phone entry level dan bagi aku not bad. So jom kita tengok dalam review ni. Seperti biasa kita start dengan dia punya design dulu. Well, ini adalah color green dan dia buat daripada plastik daripada belakang ni. So korang tak perlu risau pasal fingerprint magnet sangat. Tapi kadang-kadang adalah fingerprint punya cap, tapi not that obvious. Dia punya tepi pun buat daripada plastik dan bagi aku overall dia punya finish actually quite nice. Phone dia tak adalah besar sangat and bagi aku just nice. Tapi dengan phone-phone entry level ni dia akan slack sikit lah dekat bahagian depan. So bila kita tengok depan dia, korang nampak lah dia punya border tu agak tebal, especially dia punya chin dia very tebal. So well, phone murah kan, kau nak expect apa. Dia punya camera placement dan bump bagi aku tak adalah tebal dan besar mana, just nice je. And kat bawah ni kalau kau perasan ada tulis Infinix 5G. Dan dia ada something special pasal phone ni, which is dia ada one extra button kalau kau nampak kat sini. This is a one tap button. Dia ada berapa feature yang kau boleh buat dekat phone ni, korang boleh set sendiri. Tapi kita masuk pasal ni kejap lagi. Dan selain tu dia ada SIM tray slot dan boleh extend korang punya storage dengan micro SD card. Dan selain tu aku rasa overall design dia very unique, matching lah dengan jaket aku. Aku baru perasan. So jom borak pasal spesifikasi dia. Dia pakai chipset MediaTek Dimensity 7060 dengan RAM 8GB dan tambah lagi 8GB RAM virtual. Storage dia ada 256GB dan bateri dia agak besar, which is 5200 mAh. So korang tak perlu risau pasal usage dia sebab pasti akan tahan satu hari. So marilah kita move kepada display dia pula. Dia pakai 6.7 inci IPS LCD panel dengan resolution 720p sahaja. Special dia ada 120Hz. Tapi kita kena consider harga dia, especially dengan phone dalam price segment ni, RM599 saja. Bagi aku untuk apa yang dia offer, that's actually quite a capable phone. Kita patah balik lah couple years ago, let's just say 10 years ago, kau beli phone dalam price segment ni, jangan harap korang boleh main game macam PUBG ataupun Mobile Legend. Susah sikit nak run. But this phone bagi aku, korang nak main PUBG, no problem. Obviously kau kena main setting tu rendah sikit, samalah dengan Mobile Legend. Tapi bagi aku, dengan bateri besar 5200 mAh should be no problem untuk bagi kau tahan satu hari. Dan obviously dia punya screen dia tak adalah selawa yang other phones boleh bagi. Tapi for this price segment bagi aku, it's fine sahaja. Oh ya, sebelum aku lupa, kau tengok ni. Dia ada fingerprint scanner which is on the side, bukan dalam screen. Tapi aku prefer kat tepi and actually it's quite responsive bila aku tekan ni. No, for RM599 dapat fingerprint scanner, 120Hz dan bateri besar. What more can you ask? Okay, ni Zaidan from the future. Sebelum aku lupa, I forgot to mention pasal action button ni. So bila korang tekan button ni, dia basically boleh buka app apa yang kau nak. So aku tak ada set apa-apa lagi kat button ni. So bila kau pergi dekat setting ni, kalau korang nampak, dia ada tulis double press dan long press. So for example, aku pergi double press, kita nak buka, let's just say flashlight. Kita apply, kita back, and then double press, dan tada, flashlight dia pun on. Dia juga ada long press. So kalau korang long press kat sini, dia ada option wake up Folex. Folex tu merupakan dia punya in-house AI companion seperti mana phone-phone lain ada. So kalau kita tekan, dan Folex ni dia function seperti mana Gemini, Google Assistant function, lebih kurang, dan bagi aku it's actually quite decent. Tapi sometimes bila aku pakai tu, bila biasalah aku dah biasa pakai flagship phone, so bila nak tukar app tu aku sangat laju. But when kau main phone ni and kau tukar benda tu dengan sangat laju, korang jangan expect dia punya transition ke app smooth. And moving on kepada kita punya last segment, which is camera. So untuk kamera phone RM599, kita tak boleh expect dia punya performance seperti flagship. Tapi untuk apa yang dia offer, not bad. Dia ada some special features which is like vlog. Dia ada satu segmen untuk vlog sahaja. Dan dia ada portrait mode dan AI cam yang boleh buat 1x ataupun 2x, which is actually pretty good. So ini video quality dia 1080p 60 frames per second. Dan kalau kau perasan dia punya, kalau perasan dia punya video bergegar sebab tak ada any image stabilization. So korang memang kena, kalau boleh jangan bergerak. Even kalau korang tak bergerak pun, dia still akan ada sedikit gegaran. Dan untuk kamera depan, inilah quality dia. And
untuk phone RM599, this is actually pretty decent. Kalau kau dapat lighting yang betul macam ni, lighting dekat muka, so nice. And dia punya audio pun datang daripada phone ni. So, apa pendapat aku tentang phone ni? Well, I like it, you know. Obviously, dia bukannya untuk orang yang mencari the best performance, the best design. Tapi kalau korang cari second phone yang ada sekadar untuk buat kerja, message, email and all that, I think this is a very good phone. Ataupun korang nak phone untuk korang punya anak, ataupun korang yang remaja tak banyak budget, bagi aku solid phone, solid performance. Main game bagi aku obviously kena main setting yang agak rendah, tapi not bad bagi aku. Just fine untuk main game macam PUBG, Mobile Legends. Tapi kalau kau main game macam Genshin Impact, it's gonna run into some obstacles, akan panas, akan perform not really well. But other than that, bagi aku it's good. So untuk harga RM599, korang boleh dapatkan Infinix Hot 65G ni, and bagi aku in this price segment, it's not bad at all. So apa korang rasa tentang video ni? Apa pendapat korang? Tulis kat komen kat bawah, dan jangan lupa subscribe, share lah video kat sesiapa, dan kita jumpa di video seterusnya. Ciao.